Minisita Mary Kitutu akakwatwa urwa kabiri rw'esabiteegi bwa nyuma yo kurebukaho omukakiiko ko bwa president akamutwire owomucondoza w'emanja omupolisi ahari Kiburi aho yatwirwe omukoti akihakana emanja ezamutirweho ezirumu okukoresa kubi ofisi ye n'obushomanguzi. Mary Goroti Kitutu omukoti yarebukamu na munyanya Mike Kitutu nabonya omukoti y'okurwanisa obushomanguzi jete anti-corruption court omurukororo kandi yaba ayebembirwe omuramuzi Joan Akiro. Orubaju oruhababi rwamanyisa koti ngo hagati y'okwezi kwa mukaaga omwaka oguhwire na n'omukwezi k'okubanza kw'omwaka ogu ngo Minisita Kitutu akafereza ihanga amabati garuhika 9 obwo arikugahabisa kuruga ahigabire gagenderire kukora yagejonisa kumuyamba nk'omuntu. Babiri aba bayihakana emanje zabatebwaho kandi bayongezebwayo aha rumanda ruzira okusya ebiro 12 by'okwezi oku obukoteraho rokushaba kwabo ko kwemererwa. They are following her as she is being taken out of court because the court process has concluded and ended.